Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syedalun Bandung. Nyo kata merumpuk dalam video nyo. Malam barosa nalun pegah. Ba status loan preh siuro 2 euro tre. Loan nging kesimpulan daripada ulama. Pukeh na pencegahan yang ka dipertebit. Informasi yang dilarang handibi takbir niba malam uro raya nyo nalun dengo dan kalih lun preh kesimpulan berarti hana kesimpulan sepu daripada ulama Aceh dan hana so yang cegah ke wakil gubernur Aceh yang dilarang bangsa Aceh handibi takbir niba malam uro raya kanyo ile nyo lun jawab sabuh video ke Bapak Innova ke Bapak Kijang Innova Irian Syah wakil gubernur Aceh. Hai Bapak Haram Jadah. Hai Bapak Haram Jadah PLT Kijang Innova nyo saboh kan nonton video lun hai ante Yahudi hai ante Fir'un hai bijeh kafe pekah umat Islam pekon. Pekah umat Islam Kijang Innova, pekon Haram Jadah, pekah bijeh PKI, pekah bijeh Yahudi, pekah keturunan Islam, pekah keturunan Aceh, ataupunkah bangsa bejat, bangsa pengkhianat yang kena jak larang bangsa Aceh lun hankabi takbir niba malam uro raya. Awai hai binatang kalih ka hapuskan lambang-lambang Islam ka kaya hapuskan. Nyo ka kajak larang lom bangsa Aceh lun lampap ma ke hai bijeh Yahudi paleh. Lampap ma ketiga truk hai anak bajung kafe paleh kah wakil gubernur Aceh Kijang Innova Irian Syah hai anak bajung. Kajak pap ma kebaik keduk di Nanggro Aceh. Nanggro Aceh nyan tanah Indah Tulun. Nanggro Aceh nyan tanah Seramo Mekah. Umat Islam 100% di Aceh nyan hai anak bajung palih kalau hai Kijang Innova. Menansit kepada ulama. Hoka ante-ante ulama. Ulama-ulama jahiliah. Yang mengaku-mengaku drogah ulama. Yang mengaku-mengaku drogah aswaja karismatik Aceh. Hai aswaja. Hai ulama jahiliah. Pekeh. Mumada menan mentong kasengap yang pap ma ke watena kafe meja krung dilarang takbir handibi takbir niba malam uro raya. Hai ulama Haram Jadah, padumna kapaju peng bak Kijang Innova sehingga ka berdiam diri ke yang pap ma ke ban Bandung ka berdiam diri. Pegaduh kau pi boh lam daya hai tina. Musaboh ke hana so yang berani yang cegah. Di saat melarang tempat ibadah di YouTube nyo ka toto urorea malam singoh bekna halangan tapu ka takbir. Hana musido ulama yang cegah menancit bupati-bupati Haram Jadah. Hai bupati ante bijeh PKI. Puawakah ban Bandung ke bijeh Yahudi ke pu? Hai ke dengar takbir? Hai ke dengar umat Islam yang but? Hai ke dengar sepu-sepu le di Bungo Aceh? Nanggro Aceh nyan Nanggro Seramo Mekah hai PKI palih. Jadi baik sembarangan untuk kajak larang umat Islam hankabi takbir. Berarti ke hai binatang palih kayo ke corona daripada ke Allah. Hai binatang Kijang Innova Irian Syah wakil gubernur Haram Jadah. Binatang kah? Yahudi kah? PKI kah? 7 boh keturunan kah sang bijeh PKI? 7 boh keturunan kah hai Irian Syah Haram Jadah? Kemungkinan bijeh bajung, bijeh PKI, bijeh kafe laknatilah. Maka sembarangan kajak cegah umat Islam di Aceh. Hankabi takbir, ka YouTube tempat ibadah, kayu hapuskan lambang-lambang Islam. Ante palih, ante bijeh Fir'un nawakah. Hai Syedalun ban Bandung. Menyona bangsa Aceh yang larang handibi takbir niba malam uro raya. Nyan kajit mitaglah kaca laju saboh-sapoh. Neboh minyak benar persiapan soso yang larang umat Islam yang takbir niba malam uro raya. Ngonyan neglawa sedram tuah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo. Nyo jai tetat ka melanggih berarti dikena ja hapuskan agama Allah di Seramo Mekah. Jai tetat ka melanggih. Na yang larang hanbi jamaah bak sembayang, na yang YouTube tempat ibadah, na yang YouTube tempat masjid. Pepalih memang.
Hanasa memang palih, memang keturunan Yahudi jai tat ka di Seramo Mekah. Jai tat ka keturunan Yahudi di Seramo Mekah. Nyom lun pegah. Toh keturunan Yahudi. Yang sokong penguasa zalim nyan. Yang setuju yang hanbi takbir nibak malam uroraya nyan Yahudi. Hana lun pe Yahudi bangsa Aceh ban Bandung bah. Baik salah pegah hantu. Baik salah ni dengar untuk le urung drone dalon kon simran pase. Hana ku pujeh keturunan bajing 7 buah keturunan lelun hana. Nyo soso yang han dengar. Didengar takbir nibak malam uroraya. Nyan kenyan bijeh Yahudi laju nanggap kafe meja krong. Baik segan-tegan. Hana piyo nyo nanggro kerap karap gelungkop lepo ta Allah syedram tua. Jadi menyoyon untuk mencegah kemungkaran dan yon untuk mencegah kebatilan para penguasa zalim ataupun ulama-ulama suhu jahiliah. Lebih god baik ni mudip le di muka bumi Aceh syedram tua. Nyo katanya Aceh berada tatka dikena penghancur akidah bangsa Aceh. Nyo dikena jak hapuskan lambang-lambang syariat Islam di Aceh syedram tua. Nyo hancur tatka bangsa Aceh katanya. Jadi pe urung drone pernah diikut serta. Ikut serta apa ke yang ke anti yang hana galak ke umat Islam yang takbir ni bak malam uroraya. Pernah galak urung don. Menyo galak syedram tuah berarti urung don bagian kafe syid. Menyo galak. Menyo hana galak. Ne bedoh syedram tuah. Ne bedoh. Ne ba takbir. Ne takbir berkumandang malam uroraya. Hana istilah yo ke corona. Coronanya ata Allah beri. Ata Allah beri menyo Allah hana kehendak berangkaban jut tetap han kenong. Jadi baik ante Yahudi dia larang. Baik na ante Yahudi yang dikena jak larang han dibi takbir nibak malam uroraya. Berathat ka melanggi. Hanjut tembayang, hanjutnyo lampap ma ke menyo shopping kapuka. Menyo tempat konser kapuka lampap ma ke menyo urung ibadah katuk. Pe alasannya binatang? Pe alasannya? Pe sifut ka pakai? Pe kaitamong virus corona dalam tubuh ke? Pe kaitamong iblis dalam tubuh ke? Baik sembarangan kayak larang bangsa Aceh lun untuk takbir ni bak malam uroraya. Nyan kewajiban bangsa Aceh, kewajiban umat Islam seluruh dunia. Jadi hanaha si wakil gubernur Haram Jadah laknatillah bijeh PKI nyan dia larang umat Islam han dibi takbir ni bak malam uroraya. Nyo yang pelai lun pesampo dan 3 tu lun pegah hoka ulama. Pakon mandum ulama jino, mandum ulama ka berdiam diri. Pakon di saat na pengkhianat Haram Jadah bijeh PKI bijeh kafe yang dikena jak larang han dibi sembayang, han dibi nyo, han dibi bijeh, pakon hana ulama mesido yang cegah. Pakon hana ulama mesido pe takut ha menumpuk proposal. Pe takut ha menumpuk peng dana je dari pemerintahan. Tolong pegah tiap. Tolong pegah dia joknyo yang pelun pesampur terima nasih wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.